Fraktal je geometrijski lik koji se može razložiti na manje delove, tako da je svaki od njih, makar približno, umanjena kopija celine. Kaže se i da je takav lik sam sebi sličan. Termin fraktal izveo je Benoit Mandelbrot 1975. godine iz latinske reči fractus, koja ima značenje slomljen ili razlomljen. Možemo da kreiramo ukrase koji podsjećaju na prirodne fraktale, pahuljice. Kohova pahulja je naziv za karakteristične oblike koji se dobijaju posebnim postupkom ređanja trouglova, a koji je osmislio matematičar Helge Koch krajem 19. veka. On je proučavao sličnost i uočio da ako se na jednakostranični trougao dodaju manji jednakostranični trouglovi na središnju trećinu svake stranice, a zatim se ponovi taj postupak dodavanja sve manjih i manjih trouglova na središnje trećine stranica, na kraju će se dobiti oblik koji se danas naziva Kohovom pahuljom. Na internetu možete naći ideje i za kreiranje drugačijih oblika pahulja. Upoznajemo i beskonačno guste krive, odnosno fraktalne krive, koje nakon beskonačnog broja iteracija potpuno pokrivaju deo n-dimenzionalnog prostora u kome se nalaze. Peanove krive u ravni zauzimaće svaku tačku kvadrata, a u trodimenzionalnom prostoru svaku tačku kocki. Na internetu možemo naći modele iteracija krivih i igrati se sa njima bojenjem, lepljenjem materijala ili cevčica. Hilbertovu krivu je opisao nemački matematičar David Hilbert 1891. godine. Pri njenoj konstrukciji se koristi ideja bazirana na podeli na 4 manja umjesto na 9 manjih kvadrata jednake veličine. Na Wikipediji možete naći objašnjenja za ove iteracije Hilbertove krive koje možete da precrtate ili odštampate i igrate se sa njima lepljenjem cevčica. Hilbertova kriva u ravni izgleda tako da već u trećoj iteraciji vidimo kako ona popunjava kvadrat u ravni. A u prostoru daje lep 3D izgled ako se prelepi cevčicama različite boje. Već u četvrtoj iteraciji vidimo kako ova kriva popunjava polako kocku. Pitagorino drvo je ravanski fraktal konstruisan pomoću kvadrata. Ime je dobio po Pitagori zato što svaka trojka susednih kvadrata svojim zajedničkim temenima određuje pravougli trougao, u obliku koji se tradicionalno koristi za prikaz Pitagorine teoreme. Model izrade možete naći i na internetu. Ako vam je stranica prvog kvadrata dužine 1 cm, cijelo Pitagorino drvo može stati u pravougonik veličine 6x4.